За ээжтэй 어머니께 ээжээ сайн байгаа биз дээ. 어머니 잘 지내셨지요? солонгост одоо их халуун байгаа биз дээ. 한국도 이제 많이 더워졌지요. 비 сайн байгаа. 저는 잘 지내고 있어요. өнгөрсөн амралтын өдөр хувцсны шүгээгээ зэгцэлсэн. 지난 주말에는 옷장을 전리 했어요. гэхдээ би энэ дээрээ жин нэмсэн болохоор хувцс багцсан. 그런데 제가 여기에 와서 살에 적기 때문에 옷이 다 작아졌어요. 팀이 сүүлийн үед дасгал дахин хийж эхэлсэн. 그래서 요즘 운동을 다시 시작했어요. миний өрөөний хувцсны шүүгээнд байгаа цэнхэр өнгийн биеийн темперийн хувцас цагаан шортыг явуулж өгөөрэй. 제 반 옷장에 있는 파란색 운동복하고 하얀색 반바지를 보내주세요. ээж та миний ямар харагдаж байгааг сонирхож байгаа биз дээ. 어머니 제 모습이 궁금하시지요. өнгөрсөн 7 хоногт найзтайгаа хамт авахулсан зураг илгээе. 지난주에 친구들하고 같이 지금 사진을 보낼게요. 잘해 харсан үс богинохон болсон. 살이 좀 쪘지요. 얼굴이 또 많이 까만졌어요. 머리는 짧아졌고요. Би байн эрүүл байгаа болохоор санаа битгий зовоорой, эрүүл байгаарай. 저는 아주 건강하니까 걱정하지 마세요. 건강히 지내고 계세요. 특성 저올리